سرجمهریا گشتی بریاره لبیستی وی مهر لسرانسری عراق بهتا انجام دان و هرما کردستان بخوت گیرید. هاولاتین کرد و پروسس به مترسید زانن. اگر هرما کردستان به هشیاری سردری دیگل سرجمهریا گشتی نکن، جبرکو وکو ماموستای که زانکوی دبیجید اف تعریب کرنکا تازه بریک نیاسایی و پیگه کردان لعراق لاواز کن. بله صدق ویشی وی مطرسیاها يعني خدينا كتنسر بكريتن ايدي او عرب كرنات جاران او بجنة تعريب کو بشوی که فشار و گواشتن تا تکرن به بشوی که ریک خستی و یاسایی به جاریات تکرن چون که او عربت نکل کردستان آکنجی بو هی دی به سرجمهریا فرمات هتا داگرتن هک شش هی بوری بن الماوی آکنجی بونا ماف بیت دادان خوبش میرن آکنجی بوی وی دبره اندام دسته بلند یا سرجمهریا گشتی هندک جوان ندگل و چنده نه کو دور ناکوکی لسر هینیان کو دور ماده 140 لسر هرما کردستان بین هجمارتن وکو او دبیجن او دزبرداری یک بخوست نابن. بأن الموظفون القائمون على عملية التعداد السكاني او کارمندین پروسسا سرجمهریا گشتی کاردکن گشت جه پارێزگەها نەینەوانە و هەمی دەڤەرێن سنوورێ پارێزگەها نەینەوە دێ ئەف پرۆسێسە لەهێتە ئەنجامدان یان کو ئەس بەحسا خەڵی 36 دکەم و ئەم دەستبەرداری ئێک بەهۆستێ نابین جە ئەردێن پارێزگەها نەینەوە هەروەسا دەڤەرێن وەکو شەنگالێ کو ڕێژەکە هەرە زۆر جە هاوڵاتیان کوچبەری دەرڤەی وڵاتی بووینە گەلو دێت جارەنویسێ وان چ بە ji ber ku gelek ji karên hikûmetê û damezrandin dê pişt bestin bi vê serjimêriyêken. اف موضوع قالك تاثير كربا لان تقريبا تشيل هتا بينجي سدي تاثير الفان مسائل هاد باكر سر منطقه شنغالي بس ما دوه بحضورها محافظ نينوى وبحضورها مدير دائره احصاء ما اف موضوعه ام جهانا حلقين واف ما افي هنا تثبيت كرن سر منطقه خوي اصلي اف سرجمهریه ناف لحاتیه کرن به سرجمهریه جبو گشپیدانه لسالا 1957 دا داوی سرجمهری لعراق هاد بو کرن و وسا بریاره کو هر 10 سالان جاره که اف پروسیسه لسران سری عراقی بهده انجام دان. کاوه عمردنگ امریکا موصل